Muda mwingine tunaumiaga ni kwa sababu tunatakaga fadhila za watu ambao tulishai kuwasaidia. Nataka nikwambie, ulitumika kama daraja tu. Utakapokuwa shimoni ndio utakaojua the true identity za watu. Na ili usiumie, mtu ukimsaidia mwache fanye nini? Aende. Kabla Yesu hajakamatwa alizungukwa na wanafunzi, na Yesu hakuwa na wanafunzi 12 tu. Yesu alikuwa na wanafunzi zaidi ya 100 anatembea nao. Wale wa ndani ndio walikuwa 12. Walipokuwa kwenye ile bustani, alipokuja kukamatwa Yesu, kabla hajakamatwa wote walikuwa pamoja na Yesu. Alipokamatwa Yesu, hata Petro alikuwa anajua ni rafiki yake, alimkana. Aliyekuja kumsaidia Yesu kubeba msalaba hakuwahi kukutana na Yesu popote. Ni mtu mwingine ambaye alipomwona Yesu analemewa, hakujali itachukuliwaje, hakujali watanionaje, alienda akamsaidia Yesu msalaba. Kuanzia leo ukajifunze, Mungu hutengenezaga watu wanaokuja kukusaidia, sio kwa sababu wewe umemwomba Mungu, ni kwa sababu Mungu ameona ndani yako kuna uhitaji. Kuna situation zingine tunapodhani watu hawatujali kabisa, watu hawatuoni kabisa, ndipo msaada wa Mungu unapotokea. Muda mwingine kuwahitaji watu sana watusaidie, tunazuiaga muujiza wa Mungu usitokee kwenye maisha yetu. Sio kama unanielewa?